paasa. Ayog katorpe ay. Don't just say yes through efforts. Hi mga may Gugma, it's me Kar&Edz and back again and spreading good vibes, fun, and love. So, welcome back to another vlog, guys. Welcome. If you're new to my channel, hi guys, I'm Kar&Edz. Please click the subscribe button and hit like and comment below. So before anything else, I wanna apologize to you guys about sa duha ka video nga akong na-post diri sa YouTube channel nako. Nga kahibaw ko nonsense siya ang content and the quality isn't nice because I'm using the front camera of my phone that time, and yes, I'm really sorry. I apologize for that. And also, as you can see, the background. Okay. Last day good kayo. Well, ako kahibaw pero nabutan ko kajut. Kani siya nga cabinet is nani siya sa sala. Then usab na ko ang kuan, gibalhin ako dere para ang books na sa dere and para madako ang space sa sala. So that's it. Share ko lang. So for today's video, guys, this will be another video about Esturya sa Gugma. Esturya sa Gugma. So this is another video about Esturya sa Gugma, and as you can see in the title below, courting. Unsa man ang courting ba? Panliligaw o pagpanguyab? Ano ni siya? Daghan kayo nga libog, unsa ni siya, daghan nga buhat ani pero nalibog. Kahibaw ko nga kitang tanan siguro samot na teenagers naka-experience sa nanguyab, naka-experience ang ipanguyaban or something parehay mo ana. Kanang nayuban no nga nagkauyab lang nga. Walay pagpanguyab. Guys, unsa na? So mo ni balik ko sana all. Ang atong topic karon is courting. Sa man courting ha? So first, courting is a matter of taking risks without an assurance. We all know. Wala man siya kasiguraduhan. Kabalo ang boys na. They're just afraid to take risk. Basin basay lang effort. Pinganana. So next is, courting isn't a race. Di na siya race, guys, nga paunhanay or padaliay ka. Nga mapasugot siya. Courting is not a beauty pageant wherein ang imuhang ang tanang anggulo sa imong naong kay i-measure na lang imong body structures or being rated. Di na siya ingon ana. Because if you want a lady who is really for you, then that lady wouldn't care about your physical appearance. That's right. So, it really doesn't matter about your physical structures or whatever. Di na siya mag-matter, guys. Last thing is, pagpanguyab, dili quizby. Di na siya quizby, guys, nga gisukod, unsa ka bright. Kung bright ka, sige sugton ka, or kung bright ka, sugtan ka nga manguyab. Di na siya yun, ana, guys. Everyone is capable of courting. Everyone is allowed to court if willing man jud ka mo take a risk. If willing ka mo risk without any assurance. Mura gina siya, guys. Guys, we all know, right, na ang pagpanguyab, that is the time where you have to show yourself off, you have to show your desires or your intentions to a lady. That is the time where you make her fall in love with you. Guys, remember nga i-show nimo ang imong pagkuan sa babae through efforts. Gamit kaning efforts. Ang efforts, grabe gid na siyang sukdanan sa pagpanguyab. Mo siya ang pinakagrabing sukdanan. But take note of this. Don't exert too much effort. Nga kana ganing i-surprise na lang nimo sa mga expensive dates or i-surprise nimo sa mga mahalon nga mga butang. Ayaw na. Di ka ka-assure. Dagan po kung nadunggan no nga story about sa ingon ana nga diin nag-effort ang lalaki, hatag siya mga expensive gifts, date siya, mahalon kaayo, something like that. Dagan siyang gibuhat nga para sa babae, para lang masatisfy ang babae, para lang sugton siya sa babae. Gidawat sa babae, of course, kitagaan siya, so dawato niya. But then, they ended up nothing. Yan naman, guys, ang babae, wala dyan na ibog niya through that. Di man good tungod ana nga mga expensive nga magbutang maibog na lang ang tao nimo. It's who you are. Ang tao dyan nga maibog nimo, tungod na kung unsa ka. Ayog spend og mga kwarta. Labi na estudyante ka sa mga kwarta. Di ba gikan sa imong ginikanan? Maulaw sad ka oy. Mama nimo grabe kayo dito, papa nimo dayon. Panghatag ra nimo sa babae, wa pa jud ka sugta. So kanang ayog grabe ka effort ba kay basin masayang lang gani. Kay ngano ang tinuod nga babae no basig simple lang nga effort nga manghihatag, ma-appreciate na niya. Naida kong possibility if ipakita lang mo kung unsa jud ka katinuod niya, unsa ka katinuod sa imong kawilingan, there's a big possibility nga sugton ka niya. So next thing is be
simple. What do you mean by that? Be simple. Show your simplest side. Okay, dapat mo i-show kung unsa ka simple. Kung dato manggani ka yung nana, just hide it first. I-show imong pinaka-simple na side. Then let's see if sa simple mo nga side, dawat ba ka sa babae. Because a real girl would take your simple side as your best side. Ma-appreciate na niya ang mga simple nga butang. This is the best thing, guys. Be consistent and give some of your time to her. This is the best. I don't know, but I think other girls or most of the girls would feel special if ang lalaki consistent niya, if ang lalaki matagid og time niya. It's really cute, guys. It's really cute. Trust me. And another thing is that give her some time. Time for herself. Time nga kanang i-evaluate niya yung kaugalingon if na-fall ba siya or na-love na ba ka niya. Give her time to evaluate her feelings to you. Don't rush things, okay? Eto, grabe to ka, grabe na siya impact. Daghan kayong mga lalaki na kanang grabe na ilang effort, nihatag na silang time, ilang, tanan na lang, grabe, surprises or anything iyang ma-show sa babae, nga love niya ang babae, gibuhat na niya, but then, he is not speaking out. Wa siya gisulti, like, kabalutan no, nga, actions speaks louder than words, but actions without words is really confusing, guys. Ay, sige, action ka diha, dayon, di lang ka musulti. Ang babae, guys, mo-confuse gid mo, ana, issue na siya nga, uy, grabe maning effort gihatag na ako, kanang, iba feel niya nga love ko niya, pero sa man jud ni, mo siya gisulti na ako eh. Guys, ang babae ma-confuse. Makana siya. Giduwaan na guro ko. Daghan kang lalaki ngayon, ana. Grabe ka effort, hatag na ng time, effort na ng jud. Kay lagi, action speaks louder than words, but then, you are making the girl confused. It's not right nga, actions na lang ka-permi without words. Actions and words must come together. Get it? If you're afraid to speak out your thoughts, then face that fear. You have the prize, she is the prize. You have to fight that fear in order for you to get the prize. If you are willing to get her, you must fight that fear. Ayog katurpe ay. Ay, grabe ka turpe. Di na siya maayo. So, mga itong mga lalaki, nga dapat consistent ka sa paghatag sa imong time. Dapat tagaan po di mo siya times para sa iyong kaugalingon. Then, dapat mo speak out ka. Dayon, dapat mo effort ka. But, be careful because karon mga practical na kayo mga babae. Mayon po ng practical, no? Pero, kanang, di lang palabian gani. Basta, guys, di yun maayong grabe ka practical. You can hurt other feelings. So, now, I'll speak to the ladies. Ladies, always remember that tip number 3 sa akong istorya sa Gugma, stay single. Katong last na akong vlog sa istorya sa Gugma wherein not all wants you is with good intentions. Remember that. Be vigilant sa lalaki. Don't just say yes to a guy if you doesn't know him that much. Courting is a process wherein magkailan na imong duha, yun ana. So take it. Take your time. Ay, dali ag sugot ang lalaki. Kay wa kay boss yung intentions. Basta hindi ay para ras kabuang-kabuang ra, lingaw-lingaw ra. So if di ka ganan masakitan, take your time to evaluate the guy. Sa ibang babae no nga, ni-agree lang sila nga, okay, sugot na tika. Daghan ging babae nga na nga, basi kula pa sila kaila sa laki, ila lang gisugot. Kay basi niya in the process or kanang time na nga uyab na silang duha maka-learn siya nga mo love sa laki. That's a bad mindset, guys. You're just putting yourself into a problem. Because you know what? It's really hard to stop a relationship wherein your partner really loves you. Kung di ka ganan mamublima pohon, kung unsaan mo siya pagbulag, kay wala na kay feelings niya, niya siya love na kay ka. Girls, you're just making a problem. You're hurting yourself tungod sa problema, and you're hurting the guy. Others, especially, lisod kayo ni siya if ang imong partner kay suicidal type of person. Lisod kayo na siya. Mas maayo jud nga before you say yes, you are sure that you really love the person. Ladies, be hard to get. Ayaw ugwan ay pa-cheap. We are the prize. And we are more than rubies and diamonds. We are precious. And also, ladies, di mo ganahan sa lalaki. Ayaw tubay. Ay pa-feel nga. Love ni mo siya o ganahan sa kaniya. Ayaw pa asa. I've been into that and I realized nga dito siya maayo. So that's why I'm giving you these thoughts. I'm teaching you or I'm telling you these things. It is because nakalearn ko nga di siya maayo. If di ka ganan sa lalaki, say it.
ay gahadlok musulti. Kung ikaw lalaki, if ang babae di pa ready, if ang babae di ginahanin mo, or di ganahan sa ingana ng abutang, then so be it. Accept it. You have nothing to do but to accept. Kabaw kasi mong gisudlan. It is a matter of taking risks without an assurance. Don't force things to happen. Always remember to not to be selfish, be vigilant, be mindful, and always remember to love yourself more than you love others. Don't lose yourself in the process of courting. I hope you have learned something from this video, though this is just my opinion. But again, I know this is really helpful. Thank you for watching this video, guys. This is Karen Love, and if you have any suggestions, guys, on what topic for my next vlog, then don't hesitate to comment below and let's talk about that thing. Shout out to Kyle Kimilat and to all of you who view this vlog. Thank you for watching this video, guys. Thank you for supporting me always. Thank you for motivating me and giving me confidence to do vlogging. Stay safe, guys. Stay at home and don't forget to pray. We will heal as one. See you in my next vlog, guys. Bye bye.